Senkezweni. Sanibonani wengane zakwethu-ke nginibelele phela futhi ngamukela kwi-channel ehamba phambili ngezo. Igama lami ngumfezweni Ntuthu Khumalo bathi la sibona amagumede. Ngalo ukuthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi zophinde ngicela wenze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare okukhona okukhulu kunakho konke. Bafethu usethola ukugxekwa laphana-ke womsazwe Gagasi FM uKini Shandu ngamuva kokudedela ipost ekade-ke ifake laphana ubaba uThuleleni TV la khona ekade ehleli nomunye wobhuti onenkinga laphana sithi ngolimi lesiZulu isende. Lo bhuti uchazile inkinga yakhe ukuthi-ke ukhukhumalelwa isitho sangasese laphana kodwa akalithola usizo. Amanesi laphana noma mangaye emtholampilo bamtshela ngendaba ukuthi-ke bathi kugcwele amanzi kodwa-ke amanzi akhona ngaphakathi abakhona ukuthi-ke babone laphana. Uthe-ke udinga usizo kunoma ubani ongakwazi ukuthi-ke amelaphe inkinga efana nalena ngoba sokuyisikhathi enayo kodwa-ke akakazi ukuthola usizo laphana. Ngazokwethu uKini Shandi uyafaka isithombe laphana isi-screenshot wasebhala umbhalo othi umuntu olala nabafazi babantu kuphela okumele abe nesende futhi ulumbe avale amehlo ukuze ngisho yohlola bengatholi ukuthi kwenze njani. Ubhale kanjalo-ke ngane zakwethu-ke ngithe sengibona le post ekade ifakiwe nje akuphelanga isikhathi esingakanani besitaza laphana kwezingqalelo zabathandi bakamaskandi laphana ibhalo nathi Smith Lemede othe-ke wanginyanyisa uKini Shandi ehlekisa ngosizi lomunye umntwana. Lo mfethu usenkingeni enkulu, isikhwama sakhe sethuluzi sikhukhumele sase safika emadolweni seke ekulihleke nodokotela abakhona nokumlapha. Wangicasula lo mngani kamcineka ngihalela ukumhazula nje ngolabhapha lempama wase yancapha. Ngazokwethu angazi mina-ke ukuthi kuphi akukhulume kabi ngoba bekade echaza ukuthi ngempela isifo sivamise ukuphatha abantu abalala nabafazi babantu abasuke-ke becushiwe-ke bengaqondile ukuchaza ukuthi lo mbhemu ulale nabafazi babantu ukuze-ke agcine esesimeni esifana njengalesi. Kodwa-ke mhlawumbe wona mbukela ula ekhaya ngakuthina kwakho ukuphawula ngalolu daba ake sivele sihlale comment section siqede khona le ndaba-ke ngizwe lwakho uvo ngalolu daba. From ila sibone ngane zakwethu sengiphuma njani ngiyethembisa uyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kuvidiyo elandelayo. Wakho ukusubscribe niphatha kahle nibe nosuku lomnandi nginithanda khona.